mawungangipha noma i-10 rand ngiyibonge nje ungaphinde ungiphe manje masishayela umoya wengcwele ozosiza kodwa sihleli phansi ngishaya nje ake sishayele umoya wengcwele ngenxa yokuthi ngumuntu wesikhathi nani ngifisa ukuthi nazi isikhathi mhayisa umuntu wesikhathi xolisile kuwena ningibona ngena lethi kusuke ngiphazamisekile sengiphumile ngisendleleni esimathi ngiyachekha ifoni angiyiphethanga ngiyi-1 endlini mani ngambona umama basekhaya udadewabo we-1 bekahlanganisa 50 years izo lokho uhambe ngesihle amen now ngibuyele ngibajoyinile izolo afternoon yena wahamba Friday mina ngihamba izolo ngabajoyina ngabuye ebusuku uya manje kuseni mangivuka uyazi mawuyipaka angifuni-ke nokushiya izitsha ngoba ngifune naye nafika kala 7 ngivuke nalethi ngilapho kuphume ey'ngubeni nangithintathinta sekuphuma-ke ngijahile mangizofika nase-Israel Mall ifuna yikhona and mayingekho-ke iyangiphazamisa naye mangafuna kuyothikamezeka manje nami ngoba ngisebenza ngayo nasemsebenzini funa bangithole I have to ukuthi ngibuyele emuva sengifonele umayisi hayi sesiyangishaya isikhathi so bazalwane now what we are going to do abangatholanga ithuba last-week kumele lokho nawo amen hallelujah nomlalela yazi ngosifundisana mawungena kwakho mawungena ngegate ufile ukuthi ngene esiphiweni isiphiwo ikhaya leli uthathe ungazishayi wena isuku ukuthi la kwami mawungena nje uyifundisa ukuthi uyaqhela uthini umfundisi manje sicele yes mawuqeda nje ukwehla noma ungena ngemoto mawuqeda ukwehla mawunyathela uthi yehla moya ukhuluyiwana yehla moya yazi zezande zazinto bezikulindile zidla phansi uthi yehla moya yehla babukhona oyi-1 yehla moya ulikhosana emotweni just test this one lalela just test it will make a change lalela izokwenza inguquko ongakazi uyibona ngakho-ke mawunikezwa ithuba uyabona thina nomfundisi umhayisi siyazilungiselela thina sifuna ukuthi makufikwa lekhaya uthole isifiso eceleni bathi uyabona abantu bobakhohlisa ngenani nina belikhohliswa yilo bebanintsha nethuba futhi ngena haleluya bazalwane thina we're doing our best ukuthi mina I always tell umngamo ukuthi mina ngifuni bangifika le bambeke bakhazele bathi awume kancane wena ulinde la kunabantu abaseza lapho ugama ngabo le emhlabeni haleluya bazalwane now nawe-ke uma make use of the opportunity yenza sebenzisa ithuba onikwa lo ungabaleki ukuthi bayongifaka no it's up to you thina sikunika ithuba haleluya ya yoba kuwele makuthiwa mamahlangu wayimakaze ukubonga inkosi simela thina nomhayisi so bheke emehlweni ngekuthi naba bebabamba istage bodwa ngoba thina silindelwa ukuthi uyothini mamahlangu ngoba thina siyofika come on January sithi wonke umuntu afakazi na in the middle of the year
siyabanika ithuba nangoDisember siyonika ithuba into nje singesiyenze this time asasho ukuthi next week. Hallelujah. Ngicela abangazange bathola ithuba last week bangasabi baqhamisa izandla. Abangazange last week bathola ithuba lokukhuluma phakamisani izandla bazalwane. Ongalitholanga ithuba lokukhuluma last week noma bowungekho noma bowukhona kube sekunqamuka isikhathi sakushaya ngaphandle ngibona abathathu ngapha abangatholanga ithuba abaso create chance ya ukuvulela last week more ngabona wayikreka starting only see yeah today we go for chance ne luwena wonile kuhela ngivo kwasutsha ke ngokhuluma isizulu. Okay, kulungile ke sokuphithuba lokuthi uyobikele uyile phambili last week namhlanje uzoza Yesu uzosibongela nje wabaleka next week wacabanga ukuthi sisazokwenza njalo missed sesidlulile uyoluzizwe next week siyaqhubeka ungabaleki uwafune lamathuba nje ngaba thina lithuba manje uphusha umuntu lalela bazalwane lamathuba nje kalawo kwabane akuyima yemina qhala nibangithuba lamanje sindile zithi imani at least kunokuthi nibangisane ephulani ke. Hallelujah ya ungami kanje nawunikwa lethuba babukongo ungami kanje uyifihle ngesitulo okanye uhambe etoilet wazi ngani mama ungena lapha etoilet uvela ufeyile and mawufika le toilet bekuyithikithi lakho leli bathi ubalekile kithi ukuthi bathi awuhlaleke nekhona lapha yeah bathi ubalekile wena kithi kuthiwa nje awuzosho just ngayo ngafakazi ngathi just ngayo nje ukuthi ukwenzeleni. Amen. Now kunezwi lithi konke kunani lalela konke kunesikhathi inkingi lesikhathi asisho ungagcina umagagule ekhuluma sasa uzwe bathi uzwile. Amen. Lalela uzwile hayi angakezwa umfundisi oshilo lalela leso isikhathi sokukhala ke baqeda ukutshela mawuqeda lapho uyasula manje siyanini khona sekuyisikhathi sokuya khona. Hallelujah. Lalelani bazalwane uyazi inhliziyo ukuthi ayisiza ubuhlungu kakhulu uma kwenzeka lezi ingoba sizwizwe asilale lithi konke. Hallelujah. Lo mntwana okuhluphayo isikhathi sakhona leso. Lalela lo mntwana okuhluphayo yini isikhathi sokuthi akuhluphe isikhathi sokuthi abe right siyeza. Amen. Yeah. So ungabe usibambezela ukuthi hayi ngikade lo mntwana wenzani uyabhema manje nakabhema wena uzokwenza uzobhema naye wena uzobonisa ukuthi akubhenywa kangaka isikhathi leso obhekene naso. Now kufuneka sazi konke makwenzeka ukuthi hayi seseyisikhathi sami mina ngiyakhuleka uzosifikisa why ungacabangi ukuthi why uNkulunkulu angathi nomfana i3 million angakasebenzi why amnike nje 3 million angakasebenzi ubabonile nakabanika angaka i3 million benzani they blew it nina bese nicabanga uthola into wrong ungakabi isikhathi sakhe ukuthola lo konke kunesikhathi sakhe. Uyabona nje umphayisi nawe gogo babangakunika 3 million manje uplanile ukuthi ngizoyibeka ngidla amantshwele wayo every month abazukulu ngibaphe kangaka kodwa nabanika nokubiza abangani yavala istrand ngale ukuya ngale alizitrack but they track so but no lento ifunayo i200,000 a day letha wena uzoswipe mina aswipe mara wena ngeke usenza kanjalo. Hallelujah. Now konke kunani
Now ezinye izinto ke thina sifuna ukuzilinda bese sizithola sizithathe ngenkani ngesikhathi esirong. Amen. Now konke kunesikhathi kuyeza nokwakho. Ake uke wanyimagine nje uphilomntwana lo mntwana lo awulethu la mlethela roza la kukhulu cabanga nje buka lo mntwana lo kanana niyambona umntwana bangaveli izimvu la ngenze njani ngohlala phansi nami ngingathola lo mntwana lo amhlophela ekhanda njengogogo uba ningamfaka nakubo yini lento le bo TikTok kwenzeka into engasiyo. Amen. Nawo konke bazalwane kunesikhathi sakho, konke kunesikhathi sakho bafundi bantu bami, konke kunesikhathi sakho. Ngesikhathi sokufunda yingakho isikhathi sokufunda si between 1 year and 18 years to maybe maximum 20. That's matric time. Mawenza matric after 21 now abasakufuna eclassini bakufuna nithini niyakile class lena abantu bathi adults isikhathi sakho siphelile. Hallelujah. Mawuna 21 to 26 mayisa kasakwazi ukumfaka umntwana onjalo kwi-insurance noma medical aid, but no uyafunda mafika 26 mkhithi konke kunani. Hallelujah. Konke lo mntwana besimbikelela mntanamosi awusibongele enkosini. Awufika nje woza mntanamosi woza kwa ungasali woza mhlambe isibusiso sakho lesi isibusiso sakho esiza kuwe in the next 5 years. Mana lapha mntana kusho something noma yini. Amen. Amen. Hallelujah. Makathi ngiyanibingelelekani. Kana mawusukume lapho ngithi ngiyanibingelela bazalwane ngoba ungababhekanga manje. Yeah, ubingelelekani nimamukele ngisho mntanami. Hallelujah. Yes. Nimuphe lento le ukuthi uhole into bathi ngiyenze la ngempela into enonkosi futhi wamoza mfethu wazoza kimi izakini batshele nabangani babo ukuthi ngathi ngivakasha kwenye inkonzo yazi abangangibukela phansi bangiphi ithuba. Hallelujah. Ngisibonile isandla sakho, ngibona isandla entathu ngisibonile ukuthi azange ngithuke. Wenze kahle.
Sibonile egameni likaJesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Sibonga nabazalwane ngegameni likaJesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Amen. uNkulunkulu asasivusile. Sitotole sizosula.